Mayam Bukram said, Impact News Raj Nongthombam, Manung Hutna Hariba 360-degree analysis of news and events. Mayam Butam Nokchari. Ahumlak Suba, lockdown Haukiba, Mega Tarik Mari the Gihoraga, Laliba, Mega Tarik Tratra, Pawachata, Hugi, Ahumlak Sub lockdown, Sigi Manuna, Manipur Sea, Manipur District Tratruk, Green Zone District, or Manipur Sea, Green State, Amo area, Haidana. Nung ay pa mayam sa pangtunari madugi timing sita center dagi thok pa guideline gi matungina ama green zone gi area sing sita piri aduga Manipur state government su thok pa guideline gi matungina tarik mari ga manga ga da miyam si mapanda thok pa yaram dana kaithel imphal manung gi pauna bazar thangal bazar da pot leiba pau mayam langna ram adugu hai riban numit nini haba tare mari ga manga sida miyam na social distancing tawna rakta ba aduga maru in mask na singba raktabagi sigi makalgi koi protocol karak pa haba tare si karak pa na maram oiraga hek nongan ga tarik taruk tagi hari bama ke sing lonjan gi badu ga miyam de leir ma satuk chasin aya mun sing maloi lonjan raga hana gi koi april gi tarik kunda ani so lockdown gi matungda koi numit kharani yengo matungda sem ki ba ko state cabinet ki guideline do amuk matu cha man la chana gi na koi hujik se restriction mayam am yama kha da muk leikre lenga ki argument matungina di koi miyam na hari ba koi protocol si lakta ba norms social distancing norm lakta ba suma mayam sidagi koi akiba mayam thorok pa yaba na maram moino lena si spread thorok pa yaba dagi maram moiraga masi ating bisi lakpani hari atop argument na lenga ki koi mapan dagi sang pa stranded population sing sang ba horabani na masi da koi section around lakot poina ating basing samu reimpose thorok ni habi wakum sing pondori atubu koi green zone de leru bagi kana basi karino habi wahang sima hangba yari haidi 40 days ki matung da 14 days ki hadi numit tara mari ni gi anu ba lockdown homlok subu nak matam sida di miyam da karam kai di relaxation phangadra green zone da leru bagi han khanar mani atubu hari bu mayam du kutak ta loksen kibina maram mari miyam da kudong cha da mayam mayam na re maram da green zone da leru bagi kana basi karino habi sigi matang da khanane nu dang tang impact news ki students na lever basi joining us tonight on Manung Hutna DM College of Arts ki Department of Political Science ki Assistant Professor Dr. Arambam Noni ne hamto Noni welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us BJP Pradesh ki spokesperson Uja Chidananda Uja Chidananda Busu Nokchari welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan Busu Uja Chidananda lak chari argument ani lenga ki miyam na koi standard protocol miyam si electa ba masidagi thingjalak pani haiba ma tarik taruk tagi thingjan ba hokri se green zone da leiba targasu aduga amana koi mapan dagi stranded population miyam sang ba horabni na masidagi lokar protection tharong ni haibagi wafum manisi thambiri adubu ani sidi yamna haidi ani se leina miyam na haitare maruina koi stranded population sang targa su section thoran se tonga ma gi channel ama leijabani ma di quarantine tawjagi duni miyam marta tilaga dong na tamni na dai dro ka hena mi painga leitabran khali aduna green zone oibagi benefit khara miyam da basic benefit haibare chathok chasen phawdi yaramba tang freely ayuke pung taruk tingna mi dang bon gi pung taruk phawba se madu mayam se thingjingar mani na hoje green zone da lebi kana base karina habi wang duni kari pahum pibini ras wafam du yamna ne ni ngai oiba wafam ni haidana engon feel to bolai lady wafam si masa no bonatre tongan lo forum sing da masi yan mayek sing discussion koi kaya kana tong na wafam ni huju jum chu koi tauri masi impact bi gi menu hone pukali wafam sing shu yamna maru oiba khana bada tangai fa da wafam ni haidana have tham sani ahan bada lady wafam si green zone red to orange sai basi Manipur government lepa magi zone manati masi koi gi Ministry of Family Health and Welfare na Government of India lepak pa may criteria am kakta madugi manung da ano ba case man mit asuk ni manung da phangdragadi haiba mai time parameter am sema kanda madugi parameter dugi manung san na koi Manipur si ano ba case lakta ba ba matam amagi manung da leiba all India gi koi gi lok thora pa zone wise lok thora pa dai koi yorok pa tani as a state in lok thora pa sunati mas district wise oina lok thora pa ni lai wafam si district wise oina lok thora iba green zone si the government of India na pi ba magi SOP aduga mai guidelines kom thok pa gi koi gi notification koi mayam puna magna paminare leire public domain da leire hauji lai wafam si Manipur da haukiba tang koi mari da gi kom thok kana mari ga manga ga u kiba yamna nungai ta ba sinnamak am miyam da aikoina miyam si aikoju part amani miyam gi aikoina miyam ga sarkar haiba tare aina party gi koi sarkar pajari ba Bharatiya Janata Party gi mihut amoina aikoina thabjaningi basi kadai waideno madugi miyam si da magi tangai fadaba adu khaki yengaga tholak para natragana mogi wakal da aikoi loinamak free oire haina khallaga tholak para haiba wafam amakak madugi tangai phadabagi thola iba pot oiragana madugi maintain tongna bu hona ba natragana hena free oire hebi wakal lai koi karimta tororoi haina tholak pra
हाइबगी याम नुंगनांगी बसिना इफेक्ट ओइरिबसी एकोइ सरकार पाइरिबा पार्टी नत्र सरकार दुखक नति मसिना ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी द मदुगी नुंगनांगो मेसेज अम कचटखिबगी एकोइ वाफम मियाम द एकोइ उरे मंदी तोंगान तोंगान बा एकोइ मीडिया प्लेटफॉर्म ना प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मदुगी निमित निनी हुमनी द पीखिबा कवरेज मदुद एकोइ पुनमक्सी अमुक लोइना पुनसलका सोशल डिस्टेंसिंग की नॉर्म से कोई थुगाइरगा एकोइ मसी सुम एकोइ कंटिन्यू तौरगद्रा है क्वेश्चन अमा लाए मदुगी लाखपदुगी क्वेश्चन द इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ngasai rajna hai habi ki the green zone gi benefit hai bada ai madai the green zone gi benefit hai bada hoji hoji makiti masi wai simaksu ai khoi da pan bada nuai te da ba mak phau maram di hoji benefit natraga na non benefit ki wafam leitri haijari ba maram di ai khoi is a part of india gi part amoina hoji le state si gi thengnari ba problem si ai khoi khang handle to bu ya da ba area khara su lai maram di national disaster management act अमक 2005 की मखादा कोई होजिक मसीगी पेंडेमिक ओरब लाइना याम साथीरब लाइना आज थेंगनब होनरिबनि समनार कांद होजिक लेरिबि इंडिया द लेरिबि इमरजेंसी की सिचुएशन अमद लेरिबनि हाइदन कोई पुनमंगना फील तौबु लै तंगाई फदबदगी अदुना जान हे जहान हे हाइदना अकोइगी थवाइसिबु हिंगगदि पुनमक मदुगी अकोइगी तुंगद लाको पोट पुनमक थेंगनब याय हाइबनिना अकोइगी थवाइ अकोइगी खुनाइगी मियांगी पुंसी असि कन्ननबगी खुनाइगी मियांगी पुंसी असि सोक्तनबा मखोइ माक्थोकनबि तंगाई फदबदु येंगाकांददि मदुआइदुदा ग्रीन जोन की बेनिफिट लेब्रा लेतब्रा हाइबसे मतमदु ओके ओवर पुनमकी ओवरऑल येंगाकांदा अकोइगी थंबई वाने 40 days यस अदुगी मनुंग याम कंसर्न ओइबा अकोइगी एरिया खरा लै अकोइना लोइना इग्नोर तौबदि यारोय सूर नोमलगा हिंजरिबा मिया यस सूर नोमना नोमगी जीविका तालग हिंजरिबा सिनमी हाइबा तरे लोंगमी हाइबा तरे चिलिनाव मयाम अनमाक की मखोगी हिंगनबी पुकचाक नंबीसी अकोइना अकोइ सिस्टम सिदगी गवर्नेंस की सिस्टम सिदगी कमाई तो मोइदा कयाम याम सपोर्ट तौरिबगे अकोइ लोइनमक सरकार लोइनमक सपोर्ट तौबु यादबनिना इन अ सर्टेन एरिया खरदा मखोइ इकोनॉमिक एक्टिविटी से लैनबगी तमक मदुगी इनकम जनरेट तौबु याब एरिया खरदे अकोइ कोमथोइ अकोइ लैबसिदा लोइना तासलगा अमुक अकोइगी सेकेंड लॉकडाउन की स्टेज अकोइना हलाइबसिदा लोइनमक तासलगा थंबा नते अकोइ रूरल एरिया दा एक्टिविटीज पुनमक लौ सिंगुबगा मरी लेनबा इवन अकोइगी अर्बन एरिया ओइरगसु इंडस्ट्री अकोइगी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री न सिंग एरिया मगी थबक इंगांग सुजनब खोजनबगी अकोइ दुमक मदु कंटिन्यूशन लै समना रकन बाजार से थिंगगसु बाजार से मरुइब मेन सोर्स अकोइगी हिंगनबगी तंगाई फदबा अकोइगी चानब चिंजाक मरी लेनबा अकोइगी होलसेल मार्केट सिंग दि अदुमक हाने कंटिन्यूशन अदुमक लेरगा तौरी अदुना अकोइ अदुबो मी कोइ थोलकपो मतमदा कोगी एडमिनिस्ट्रेशन की डीएम की डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की कोई अयाब है तारे कोई चीएस याउद्र पास याउद्र गदी चटप यारो है पोसे ले रहे यस अदु माने रिटेलर्स लाखों तो मोसे पास पार मोय हाने की पास हम अदुगी लै अदु हाने नो पास इशू तो नगाई मरम लैते मोय की हाने तिल फदर ऑर्डर हार का मरी का मंगा दा मियाम दा बेनिफिट खरा पिरु बेनिफिट मींस कसा कोई ग्रीन द लाभ ने खतंग सेफर ओरे मियाम द बेनिफिट हाय बदु सेफर ओरे है कोम ठोक पाहाय तारे जस्ट रिलैक्सेशन है बता रहे रिलैक्सेशन हाय जब तारे रिलैक्सेशन खरा लैरि बदो अदुगी एग्जाम्पशन रोल आउट तरक मतम कोई पाउना बजा थांगाल बजा हांगनी है वाफम से लेरे करम गेथेन हांगोय नागापान हांगोय ngari gali hangoi habne to hanga dur se thanga baza pauna baza atoi market sing yaurani habni na matam to maroi na pauna baza thangar baza da koi temporary koi gi shop number guma piraga 1 2 3 4 5 6 100 po bia 200 po bia doga monday wednesday friday sina koi gi odd number gai na hanga da bani aduga tuesday Thursday Saturday sina koi even number sina hanga da uni kana hairam taragadi yang kan chilam da basu ya aduga miyam yum da ge tholai jusu haidi madugum bagi preparation am da le hogre loina ma thong hanga amni na mayam suloi tholai aduga tholai ba miyam su control tong ge da maina koi gi day wise da koi gi magi koi but year ha ba mai pok gi shok si da pok chahi hai tari chahi se da odd number oi bage na monday da thokpu yani wednesday thokpu yani friday thokpu yani aduga even number oi bage na tuesday gumba thursday gumba saturday thokpu yagani happen singbo regulation ama semam targadi mayam loin tholokpi अरे दुकान से लोई हांग भी तुझे तरम दबसी आया अते दुकान से लोई न मक्ति हांग दे आइदे पौना बाजार थंगान बाजार से लोन बने निमितु दको हांग पसी नागाम फाल की एरिया खरगी दुकान खरो ऑपरेट तौन बो होनर को तमदा सम थंगाल बाजार मनुंग दसु कोई होलसेल डीलर से होलसेल जी करम करम पोन होलसेल ओइदोइसे होलसेल दुकान दि लोइना म हांग होलसेल हाइबा कांद ओंले कोइन फूड ग्रेन्स आइटम्स खकी नतब अतोप होलसेल एजेंट मयाम सुलै
tongan tongan ba koi gi construction activities si government of India na ju kom thok pa de yawi construction activities ki dukan du wholesale mai agency du di thangal bazar da phame any uje koi gi ekti yeng ji pipe ki mari le na ba koi gi toilet item ma gi construction koi gi laiba kan da madu wholesale dealership si loge har ga thangal bazar da attend tok ya di hajari ba adumai tawduna adwai du gi marak tu da koi gi miyam da ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯈꯜꯂꯤꯕꯅꯣ ꯂꯩꯕ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯦꯖ ꯑ ꯍꯣꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤ ꯅꯣꯔꯝꯁꯇꯨ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯔꯇꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯤ ꯈꯔꯗꯤ ꯃꯗꯨ ꯄꯣꯠ ꯆꯩꯕ ꯂꯥꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯗ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯃꯦꯟꯇꯦꯟ ꯇꯧꯈꯤꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯀꯗꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯔꯦꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯝ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗ ꯑꯔꯨꯕ ꯋꯥꯔꯗ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯏꯕ 1971 ꯑꯥꯏꯑꯦꯁ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕꯗꯣ 73 ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯥꯏ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩꯅꯔꯦ ꯄꯥꯟ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯙꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯃꯗꯨ ꯑꯩ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯁꯖꯦꯁꯟ ꯑꯃꯅꯤ ꯉꯁꯤꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯨꯔꯤꯕꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯛꯀꯤꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯛꯇꯕ ꯑꯇꯩ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯁꯨ ꯔꯦꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯁꯄꯣꯖ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯁꯤ ꯅꯠꯇꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯖꯒꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯦꯁꯟꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯝꯇ ꯅꯠꯇꯦ ꯌꯦꯁ ꯈꯔ ꯂꯥꯞꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯦꯗ ꯀ꯭ꯋꯥꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯕꯁꯦ ꯆꯨꯔꯥꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕ ꯀꯛꯆꯤꯡꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯕꯥꯜꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔꯒꯨꯝꯕꯗ ꯈꯔ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯀꯨꯡꯅ ꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯡ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯁ ꯄꯔ ꯅꯣꯔꯝꯁ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯡ 2 ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯊꯧ ꯇꯧꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯗꯤꯁꯇꯦꯟꯁꯤꯡ ꯅꯣꯔꯝꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯃꯗꯨ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕꯒꯤ ꯏꯟ ꯗ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯄꯤꯄꯜ ꯏꯟ ꯗ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯨꯟꯅꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯀꯟꯅꯅꯕ ꯉꯥꯛꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯁꯔꯇꯟ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯈꯤꯕꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯀꯣꯁꯅꯔꯤ ꯃꯤꯖꯔ ꯂꯧꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯐꯦꯖꯒꯤ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯖꯜꯂꯛꯄꯩ ꯋꯥꯅꯤ ꯃꯗꯨꯃꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯇꯤ ꯇꯥꯁꯜꯂꯒ ꯊꯝꯕꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕꯁꯦ ꯔꯨꯔꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯤꯔꯛꯄ ꯒꯥꯏꯗꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯡꯎꯕꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯜ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯌꯥꯍꯜꯂꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯌꯥꯔꯝꯗꯕ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯑꯒ ꯇꯧꯔꯤ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯦꯛꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯅꯣꯔꯝꯁ ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯔꯨꯜꯁ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯠꯅꯔꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯊꯝꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯏꯚꯟ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯀꯟꯇꯦꯛꯁꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯦ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥꯁꯦ ꯒ꯭ꯔꯤꯟ ꯖꯣꯟ ꯑꯣꯜꯔꯦꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯃꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ 100 ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ BSF की बटालियन अनि मक्ता पुंजल लकांदा चाम क्रॉस तौरे इवन मणिपुर का नकनरीबा से कोई जीरी घाट हाइतर जीरी तुरियन जी वांगमा जीरी तुरियन जी वांगदा लेबा जीरी घाट सिदे अजमेर दे हलकपदा पेशेंट यावरे पेशेंट अमखक ओइरमदे हजि पेशेंट मरी फंगे सुमाइन तौदना अखोई स्पाइक सि लाए हाजरिबा नो ईस्टर्न स्टेट सिंगदेसु अदुगी मरक सिदा अखोई रोमदगी जुमी अखोई गी मी मपानदा लेबा जिंगे तपना तपना अखोई मयाम all the MLAs aduga civil society social workers government koi punna honara kanda mafam masida koi pusalakpa haude ba na sigi pipam sida koi punna hingminana bagi tangai padana koi warga la esume wadi haibaji madi koi isamak natragana lairibu mayam sida koi na khare na fari haibadu madi jikti masida da koi certain section of society kakun ngai na bagi natragana ingbi na wapam natabida as a whole koi waminara lakoni waminari bache koi tungi mayam ki safety ki damakta ni khanbira kanda aina mugan appeal tawjaningi badi through this platform ai khoi social distancing ki norms se nga akanda COVID-19 ye koi lan am ka virus purchase koi community koi society am ka ki lan am ka lakpani na masida awaba thengnari ba khara se koi awaba khara se tung haidi masi usenat khangsen usenat ba tare matam khara gi di kenu da yam chauba pandemic ama leibina chauba lan ama fight tamnari bani na mayam awaba khara sacrifice toroga fight tomina se habne du time to time koi gi pb ya ba exemption lakta arga di adu ki exemption to numi nini superior mamlina madu gi pire ba exemption du na yam chau na asoi ba China pandemic amasi hen mai chukat po oigado oitar gadi madu laga na calculate horga dukan gum se regulate to wa mi thorok po regulate toram tar gadi tarik taruk ta koi order mu thoga han gi log second lockdown gi kano tu da mu guideline da hanjan bu hanjalam da su ya bu hom duni adu matang sai da koi mathok ta koi khodi fight to mena ga da uni lockdown su lai ga da uni lai hom thok pa lai ga ro khot pe se koi miyam gi dam tane sapano gi dam tane health is wealth ni health ni hen maru oi sida ahan ba focus sida pandemics let's focus first on the pandemic hai baduni adu bu koi marak sida koi gi sum exemption lakta gadi exemption roll out tok matam da maduna affect tok dana ba koi section oba ya bra hai baduni adu miyam na maduda aware oi ba education what pa adu gi sign fodor pa dagi ngasi di amuk madu amuk roll back tok kibne lobi bra kari akoi kari soichi adana traga kari ta hobu ya en khali da
Raski question si akoina mamang da khana kibodi continuity da yeng tar ga di akoina haina baje na hana baje haibiri ba koi health is wealth hai basi madi akoi handa khangi adu iro na hojik lai ba phibam sing asai gi ikhang khangau da na akoi da su green zone oire haina lau thora ba le ga su akoi aki ba ma paw ba madi lei kari gi no haiba da india gi case ki hengalai ba chang je no ma lising ani ma khai dina hum ki chang da hengalai hari ba adana reality is a daily ki pau yenga su mayam khambi gani daily da hoji already crisis hi hengale ai base khoi information lei aina sida hygienic basing asai gi akhoi manipur se green zone gi data gi manung chali mayam hen khambi ri duni 319 mokse khoi green zone da chan bada manipur su lo yawe na khoi nei na khre adu bo hojik si green zone amasung orange zone amadi red zone sing se loina khaga samjalak pagi mom lei kaino evacuation haibdi mapan lei gi mi porak pasida masida aina hygienic basing sai Raj na ahubada haudopi bang sai standard ki definition se ki matang da ikhoina khanjabada hauze government of Manipur na mi pora kadaba se Delhi da hauze ngarang chief secretary na habibada su 9000 and 10000 je apply tore adu library Delhi da makoina haibaje chawrang na mi je lising kun dagi mathak lei hai adu ga moi yum tho pa mi hana makoina haibaje lising 10 mu ki chang hai aduga hojik si Karnataka da hojik lakning is 4000 ni aduna punamak si yengoraga di aikhoina standard ki definition je government of India na piriba kana gumba mana thabak chatli ngai da khangudun lockdown yaw ki ba natraga ma phom chatke toraka nang hauda ba adu laina layeng yengba chatpada nang hauda ba singduni haiba leiraga su aikhoina UP ki case kumba yeng matam da Bihar ki case kumba yeng matam da sai ki makoi ki chhatra sing si yamna khoi ki lockdown kallingai matam da loktholosin tawkiba adugumba khoi ki kano so experience lei banina government of Manipur ki initiative kalli ba makai ai khoi ki standard ki definition ja khoina redefine tong ngamni hai tare adu khoi mi porak paji he na ngamni hai ba adu aina sida iten ten haining is government of Manipur ki ngasai ki government of India ga ngasai leinari ba lovi ki mari hai ba tare apa belon da hai ga ti ngasai ki convince to ba hai tare khoi students sing sing ngasai ki moi yum da haning moi crisis ama lak pase masima ai khoi yengpham thoi adu aina akoina khana basida lockdown se hauji cancel aiba lockup haina ga haina busi yaure haidi lockdown sina restrict to ba haibni lockup haina pura solonjala thambagi sigi ani sida in khamta khena ba thoina laktre hojiti kaino da mi ayam basi thok thok pa yadrabani na common person sing jai tare adu interestingly agriculture di khara komna leire aina kaida koigi lockdown sida koina aina khanjab da urban life tadi adum khara di show in loy hojiti maruana khungangi punsirol da kitang freedom phange mani agriculture ayam thabak tawbini adubo urban livelihood and urban ki nomai sura nomo chabagi sigi daily wage earners sing sagi BJP ki spokesperson yabiri ba sigi section of people sing sagi makoi ki stock of balance of food adedi makoi ki lehor ba income ki balance of money si mayam ji pura crisis point am da la kadra hai bisi ki chingna basu lai tabana ti hai jatare aduna green zone ji government of India na kari dam da assembly bano hai ga dai mamangi talk to sai ba this has a very economic interpretation economic interpretation am lai ma ji health ki beyond the khalak tab ya da kai no hata dinga sai ki population ji completely confined to bukan sai ki la kadba economy chai theng sina su adu ki health ka chamana ba problem thola kadra hai bisi aki basida sumna te ki yam dra economic activity kar to hon ba ya na ba ki ngasa hai bi ba akoi ki construction work hang ro kadam ni ga na ahan ba circulation yaurki base adu Manipur da hoju ji ga in construction ji yadaw mali aduna punam aksi ki kanda Manipur da almost akoina khangbada livelihood ki akoi ki thabak simadi urban area da di completely hojik se lepe ne lojani adu sumna di somna da akoi grocery ki items sing nataga na vegetable ki items sing se market da phangi chumi adu bo luri badi ngasi sigi purchasing power je ngasai ki daily wage anadi thabak su da ding lairoi tu ni haijari ba aduna akoi lengoi pek pa chalam ba mayam nadana yum da che holam ba mayam sing si kari gumba green zone je khudong cha ba lauraga akoi strictly monitoring tawraga kari gumba thabak suan ba ya ba leiraga di masi aina khanbada government of Manipur khidang miyeng changchel lagadi ngasai gi wari ba praja siga government ma koina warau ka da bagi adum possibilities ngai koi preempt to ba ngamni maru aina aina sina economy gi friend yam ngangna badi ya adu aina kanna haining ba singa sai gi akoi kano na BJP ki spokesperson habiba da su akoi social distancing nga khidaba rajan to habiba mara mani ni social distancing nga khidaba amaga aduga atop point am sai bi mask upak ta bani sina maram organda lockdown ji all of a sudden I could insecure oi gi base si matang de Kerala ke sam ta panji ke ba Kerala ji huji curves almost flat tawre na hai tang ama ne megi tang ahum ne mari ne moi ke sam da report tawrak tre hai ba amalai hai badi kari gi no hai the Kerala ji population akoi ti da ya me ba tawdu Kerala da curve si flat to ngam gi be maram di kari gi no hai di
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯑꯋꯦꯔꯅꯦꯁ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒ 1970 ꯍꯧꯔꯒ ꯉꯁꯤꯗꯩꯅ ꯆꯍꯤ 90ꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔꯗ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯗꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡꯗ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟ ꯀꯟꯅ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯅꯔꯤꯁꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗꯁꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗꯁꯤꯒ ꯏꯔꯣꯟꯅ ꯆꯠꯀꯗꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃꯗꯤ WHO ꯅꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯖꯅ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯗꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯨꯈꯠꯄꯤ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯖꯕꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯀꯣꯚꯤꯗꯁꯤꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯆꯠꯀꯗꯧꯕ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯁꯜꯂꯛꯂꯕꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯒꯗꯕꯁꯤ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯛ ꯐ꯭ꯔꯟꯇꯁꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯕ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯦꯜꯊꯇꯁꯨ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯕꯁꯤ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯗꯦꯇꯥ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯄꯟꯖꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯈꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯅꯩꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯅꯩꯅꯗꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯤ CDDEP ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯐꯣꯔ ꯗꯥꯏꯅꯥꯃꯤꯛ ꯗꯤꯖꯤꯖ ꯑꯦꯟड इकोनॉमिक पॉलिसी है ना मोइना 28 मे की तांग कुंदा रिपोर्ट हम रिलीज तौर अदुदा मणिपुर की चैप्टर जी यावेबा मसिस मोइगी डेटा से एक्जेक्टली चुमंगनी इदि हाइबो ngamjati adu yam interesting oi ko clue phangi hai tare khuda moina manipur da private amasung public hospital ani je punjalaga hospital ki phamung se listing of chapter ke 90 lei hai moi report se da aduga manipur da ICU ki phamung se 90 chama de tara ta lei hai aduga ICU ki ꯐꯃꯨꯡ 90 ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯚꯦꯟꯇꯤꯂꯦꯇꯔꯁꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ 95 ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯈꯣꯏ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯚꯦꯠ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯄꯨꯟꯁꯤꯜꯂ 59 ꯃꯨꯛ ꯂꯩ ꯍꯥꯏ ꯑꯩꯅ ꯃꯁꯤ ꯀꯩꯗꯧꯕꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯤ 2,200 ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯐꯃꯨꯡ ꯑꯃꯃꯝ ꯐꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ 1% ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯃꯤ 3,000ꯀꯤ ꯆꯥꯡꯗ ꯅꯥꯔꯛꯄ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟ ꯗ꯭ꯔꯣ ꯇꯧꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯟꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤꯗ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯪꯕ ꯚꯦꯟꯇꯤꯂꯦꯇꯔ 95 ꯈꯛꯁꯤꯅ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ 50 ꯈꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯄꯨꯂꯦꯁꯟ 100 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ 200 ꯅꯥꯔꯛꯄꯗꯐꯥꯎ ꯊꯦꯡꯅꯕ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯁꯨꯄꯔꯤꯟꯇꯦꯟꯗꯦꯟꯠ ꯔꯤꯝꯁꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯈ꯭ꯔꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯣꯟ ꯔꯦꯀꯣꯔꯗꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯃꯤ ꯈꯔ ꯌꯥꯝ ꯅꯥꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯃꯐꯥꯎ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯈꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯇꯨ ꯕꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯥꯎꯟꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯛꯆꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯦꯔꯂꯥꯒꯤ ꯃꯣꯗꯦꯜꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯅꯨꯡꯗꯁꯨ ꯂꯩꯕ ꯂꯝꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ health infrastructure paisa thadasi aduga economic sector dasu yaragati tangai phadana daily wage earners gi magi punsirol kitang mieng changbisi karigino haimadana akoi mapandi porakada standard population hariba mioi singse akoi ani thukna yengbai amana makoi khara naba yawram nagadi quarantine center laigrani aduga makoi na naramdaba sing test lorga makoi home quarantine tawgadabani na possibly makoi ga miyam manipur gi direct interface tawgani haibagi room jisu karigumba quarantine facilities ingi protocol sing ak piragadi khara makai de khoi kanma ngamjagada ba laibini na green zone ni kana bse khari de lahon jani ai thamsi okay green zone ge kana ba khara makai de lahon ba yai adubu tarik 13 fogo sida di madu ge kana basi miyam da tarik 3 5 da phangkhiro aina phangadra phangoidra habi wang di dumak leri adubu miyam su yam kanna awareness leiba education leiba laina asigi maramda aduga masi hairiba laina ase koi dum sago nadana matan sangna vaccine am hidam rakre phokti chamina kada even la phawda chamina kada adum laina am oibni na miyamna adu aituda kari sotho bulere aduga miyamna masi sotho burije karai digi swarkono lenga ki market digi madugi awareness education pina gudamta proper madugi damata thabak packet ki balai bra hagi wahang masu dari on den obran taruje ke president tonjer ke impact news tatroni Welcome back to Manung Hutna 360-degree analysis of news and events with Raj Nongthombam. Manung Hutna ngasi khana jarmi basi Manipur si lockdown manung da omlok super lockdown da green zone da lakpaga manu mari lena na phangamba relaxation khara maru na tarik mari ga manga da relaxation khara samay apsi yumdagi ma panthok pa yaram basa tok chen jarba ayuki pungtor tun mi darong gi pungtor phau ba kaithel su ayuki pungtor tun mi darong gi mari phau ba hang ba yaram na singu leram badu miyam na maru ena protocol ngalak taba social distancing in norm thamak taba mask na singba nikchin upak tam na singba kaya york pa dagi masina he na koi hujik leri ba pandemic se amuk ka han he na chawthon bada maram orkani haibagi aduga atokpa chennai na singba mafum khara da kaithel amada madugi case na sing mayam lakpadagi aduga manipur su tongan state sing dagi sankadaba hogi miyoi mayam lebne madugi section tharon lokot poina masi I think masi thamjalakpani aduga relaxation lokthokip ne habi wapam ne du so asida koi miyam ki role tare public ki role se hairi balaina like just say for the last more than 40 days koi lockdown da leiraga koi da masi khanga leirabni kamai to buno khopno che section gada ba khud hang gada ba social distancing thamgada ba aduga mask ukada ba du hairi mayam su follow to khangira khangdira follow to gre don education what pamba behavioral change ama koi lamsa saja ta kada koi tawada ba thabak thorom sida physical change ama lakta basina maram oraga hoju pha madu gi yam chawba challenge am leri challenge na maram oraga hoji koi de piramba relaxation khara se lokthokri ni aduna so asida madu gi challenge ama miyam da behavioral change ama lak pangam da ba more than 45 days of lockdown ki matung da phawba
behavioral change ama social distancing yam rabda put ahum dagina taru phoge manakta thagodamni ma soidana compulsorily public places ta de upkadabani hybrid chung hand wash soidana tagodamni to in tagodam haibasi mayam ngalak trisi gi maram si lengang na masida awareness education p with the efforts se walabra 45 days da haibadani Manipur state gaming ma kadagi koina atopa foreign gi country singa wari sana ju matam da moina phondor pasi makoi gi country gi wena miyam si khang ba targa su ya knowing is not enough hai moina khang basina yadri mana tawraktri bhawda khangdre bok takpa khangdre bok takpa dana tana tawdre bok takpa si mathau oigadabni haibu wafam lei aduna koi Manipur gaming gi oina koi Manipur gi oni yang matam dadi khangdre bok takpa si tawbiri brantraga tawdre bok takpa si tawdabra haibu gi mamiyam leire maram aduna koi tarik mari ga manga gi situation se thoki mali kari wafam tamini uja Chidananda lakcha Raj hujik leiriba fibam si koida mi punamakta ai ngasai hobada kitang di panjagi break kali akoi gi Manipur state ki miyam haiba tare sida koi loinamak na social distancing maintain tawdrin haibadi langani haibam su thokti yes haiba wapum da mayam thamsining leiri wapum se koi da education gi oiba potchi madugi lapses khar leibra haibadi madu leiba mali da akoi gi social education haijaba tare sigi society gi uji leiriba health education gi kari gi mayam makaksi masi Manipur ka kinati issue si India da leiba issue duni Britain da lockdown leiba kan da lambi da police da thokti France da lambi da police da thokti mai koi ga leinari ba mai koi gi conscience aduga mai koi gi wakhal da mai koi gi society da leiba impact aduga even Korea da leiba impact Japan da leiba impact da koi India da lakpa kan da uri ba impact South Africa da leiba mai tongan ba impact sing du de koi loina mangna public domain da leiba ngakne da ju de ai yamna kan criticize ai madu da criticism to nindi leiri bo wafam si covid na koi kom thok panati ai bi me clear hoini corona virus na Manipur state asi koi su oro Manipur gi miyam bi su oro hai binati India gi sa haje be magi parameter am khakte koi green zone lai hai bidu gi madu gi relaxation du da lak pane thangnari ba men koi si koi puna mana khangminari bo wafam si koi India gi state amo oiraga su India gi mapan koi gi matai da leiba lam oibani na koi kilometer yam sang aba hoba mafam mayam ka koi ka Myanmar ka yumlon nari round about koi 400-500 kilometers koi yumlon nari sigi marak sidai sida koi gi miyam sidai sida wakhala mak mai koi da kom thok pagi wakhala mak mami ta gibra haibadudi ngasai koi gi pawro su le ai gi le kai sida yorokta aigi yumsida yorokta ai isasi da sokta ba haiba koi gi halaman jingi pawro da haina ba mentality amakapsu dum dai haijari ba na masi puna maksi yenga kanda koi no hojik lai ba wapam si koi puna khangmin na gadabani haiba sida khangmin na bo hona ba matam da sarkar khakki nataba maje sarkar ka ki sole responsibility ni hair kadi yes sarkar amgi lobam thokba daita lorok taba kanda madu kuthindana soiba koi gi tapi ba yai madu koi na madu welcome madu taram nokchagani madu in the interest of state miyam gi interest pirakpa asoi bang thilla takpa tawbu tabu lai wapam di awareness se piba kanda yes sarkar gi su magi lobam thokba daita to lobi loina na koi gi ground level da local level da koi gi shagi civil society miyam CSO miyam state level da gi horkanda local level like kai gi hotna ba yabati koi media da koi uriba koi na tariba miyam si kasi kharadani sina taba mayam maksu magi area da koi honari haijariba and honari ba mayam marks elisi karigino covid kini covid ta marks elisi da social distancing maintain to haiba se koi mayam puna man lockdown to riba si Manipur gi certain area phak to bunati all over India all over world masigi norms sam kala ibani hojik internet ki koi gi magi facilitate to ropadagi di every section koi gi nook in the corner Manipur gi mafum puna makta koi kari tawrigi haiba se ye kuyum da phamma kan ur kan yeng mangam matam oirabane ada koi gi miyam da koi na thamjaningi ba se koi punna khangmin na bu hona matam da yes sarkar ki daita leiba area da sarkar is the elected representative elected koi gi MLA sing minister sing na magi governance da even magi officers level da koi gi execution gi level da implementation gi level da lakpa kan da koi punna lomina badaba yada ba thodang da koi punna lomina bam khak changi haijari sarkar khakta ding thokpadu maduna education gi matang do hena adu sarkar na daita logadabni haibadu yai tabu koi punna daita lomina ba khak changi haijari maram di
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯦꯟꯗꯥꯃꯤꯛꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯝꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥ ꯍꯟꯅꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯤꯁ ꯏꯁ ꯗ ꯐꯥꯔꯁ ꯇꯥꯏꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯁꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯥꯔꯁ ꯋꯥꯔꯜ ꯋꯥꯔ ꯂꯣꯏꯈꯤꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯅꯤꯁ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯑꯦꯟꯖꯥꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯆꯠꯇꯨꯒꯤ ꯃꯊꯪꯗ 1918ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯆꯍꯤ 100ꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯏꯆꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯔꯣꯟꯁꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕꯅꯤ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄꯦꯔꯥꯃꯤꯇꯔ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛ ꯑꯃ ꯂꯩꯗꯅ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯐ꯭ꯔꯦꯝꯋꯥꯔꯛꯇꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯗꯤꯐꯔꯦꯟ ꯂꯦꯚꯦꯜꯁꯇ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯈꯛꯀꯤ ꯋꯥ ꯅꯠꯇꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯛꯇꯅ ꯔꯣꯇꯦꯔꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯤ ꯁꯣꯝꯗ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗ CSO ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯤꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ NGO ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯈꯛ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜꯗ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯏꯁꯝ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥ ꯑꯅꯥꯁꯤꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯏꯆꯜ ꯏꯆꯥꯁꯤꯡꯗꯨꯅ ꯌꯥꯎꯁꯪꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯉꯤꯅ ꯈꯥꯏꯖꯤꯜꯂꯨꯕ ꯄꯩꯁꯥꯗꯨ ꯃꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯀꯥꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕꯗꯨꯗ ꯂꯣꯛꯗꯥꯎꯟ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯃꯨꯡꯁꯤꯡꯗ ꯄꯣꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯒ ꯌꯦꯜꯂꯛꯏꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯄꯤꯔꯤꯌꯦꯟꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯗꯤ ꯏꯖꯨꯀꯦꯁꯟꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯑꯣꯔꯤꯇꯤꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨ ꯄꯤꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯥꯕꯜ ꯆꯣꯡꯕꯗ ꯍꯥꯏꯒꯅꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯌꯦꯟꯕꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯌꯦꯟꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯑꯋꯦꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯤ ꯈꯪꯉꯝꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯌꯦꯁ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯩꯁꯦ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯁꯥ ꯋꯥꯀꯔ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯈꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯦꯜ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯣꯇꯜ ꯅꯦꯛ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯆꯥꯎꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯕ꯭ꯂꯦꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ एजुकेशन वाट हाइगदा बिहेवियर चेंज लाक्ता सुमे बिहेवियरल चेंज आई समना हाकांदा सुमे सुमे दिस इज द ओनली बोटलनेक आई लिचत साजत्ता बिहेवियरल हाइरगदी अखोई लिचत साजत्ता अखोई चक्चा युथक हाइबा तारे होय खरा हेना फजबा लोंदा दा अखोई लिचत साजत्ता अहोम अमा लाकना बखोना बसे आइन हाइजरी बसिगी निमित खरा नि सिकत को कोनरगा ला यागदरा हाइब क्वेश्चन अमसु ले होना दबदी यादे कोई होना बम थोई होना गदबनी आई सरकार गिसु मागी ऑल लेवल्स दा top to bottom tausun at every section of the society jansu lairiba daita se sarkar khakina tab koi puna lomina ba singa si example ngasi impact na lori sa sobu daita ne hajari ba talking point ngasi impact honagi 360 degree analysis ki raj ne ngasi anchor oi bira kan ngasi koi na ngasi viewers in the pdb message se machine ngasi live to yeng biri ba natragan hone tunga na masi online channel lamdu yeng kan koi na pdb message su impact na loba daita ma khakne na koi da fill tawe aduna bu media persons media mayam se un chala lambi da report lobo dagi hawra kan sumaina studio dagi message am ko pira kan tunga tunga advertisement chali ba se is a part of education to change behavioral attitude si amane logjai haba sumai tawdana aikoi loina mak daita lomina ba amak sangi behavioral attitude change tawbai se yam tangai phande rajna pukhalai wafam se yam namak ai fully support tawi mashi adubu akoi numit kharani numit kunthani sam numit kuni mukte khoi confuse lai mayam de samna jara kanda kain lockdown se ka han ba thengna bane chai jagi se akoi pandemic se han ba thengna bane amta tawdri mapan thokpa yar curfew gum kai gum lai ba ki rang lakpa kana tawgi badi lai adubu lockdown haidana laina amaju laiba mi samna basu yaro tinna basu yaro unna basu yaro marks su kadabni mitar ama lakma laigadabni khut sa hamdo kadabni ipan ana ai isa ji nuai rakta kan hospital na chala layeng ba yarak trine hospital ni all OPDs normal OPDs block to la ine ba adugi marak ngasai khoi gi panelist khoi gi oja kaino na highway hiba economic activities mayam khoi gi magi magi hingal na ba tab si abagi timing music lai se hingal lakna ba hona ba duna khoi gi initiative ne ba hauji chi numini phuni khak lak pa jida sita mase aina hekta hajin laga hekta thamgada buna te ba all khoi prithvi gi oina Manipur ki to ku to ko khoi economy ji di samna kan tanga khoi huji phawdi khoi dependency chuki matik leiba state amane ba aduna asina tab india ki whole khoi GDP growth si kaya khoi handaki chahi si da pura mai ko haithara kan khang nappa ne ya la leidoi si idai prithvi ki punam ki economy prithvi ki achaw achaw leiba mayam ji phamdara ine ba thapok subam nombam lekta ba mapan thokpa yarakta ba ji kari no to go dori si ana sigi matang swai si da khoi punna khangmin na ba amak kaloina na ai koi ngasai ai lichat sajat ai gi chakcha phijet
ahong bom pije ra gi mark super duni ko ina present ki se haksa fije ta ko gi ahong mom khak lak na ba gi tangai phada ba thabak tu di koi punna tong na ba mathok tai tai hai ba sima sai sai gi loi role budi lei ba roles and responsibility for every individual mi pung khodima ki masai role se loi lei hai ri ba thabak ahom se kadane tawdu yam lai ba ngatani tawbugi damakta aduga yam lai tawdugi damakta su adubu tahonnam gi damakta action induce tongi damakta laigang na yam kana hona bi matho for example mask ki matang da mask leitaba mayam yauri hai tar hujik se aduna mask ka se lengang na free da lekai level ya thopi targeting asi mask uptan thole myam se engona mask am le men upage ko have you wakan kalak pi hujik ki mask upata phungat le na upning da na kongai mani maram duna hujik lekai da hai tar kitang lap thoki ba mafam sing da even impal city manung da sum mayam mask upning da ba uptaba yamna carefree oina leibasa dum yauri khangda bra jure khangba duna khangba is not enough khangba katani yadri masi action da on top trip hogba ko induce tawba कोई मोटिवेट तो वो मतलब ताई है बनी अतन स्वाई से ता people की role ले जब तारगसु अकोई ये green zone वो जब तारगसु लेकिन ना section थराउंड लको ले section थराउंड मरक से ता कोई मापांड की कोई stranded population में हम संग तुनी for the last 40 days मोई strand तरोग ले राबनी मोकोई दा वो जब बहुत infection हम तो ले पोते मोई infected person ना ते clean होने संग तुनी है तो वो लंबी दा कहीं दा आप यार कतरा है बगी हे न section बोय न से filter तो उधर निशान बकोई दिमाग test तो बगी वापम ले रही है तो वो जिक नसी यम नौ बा लेंगा की है तारे ministry health ministry की कोई order है क्या कोई guideline अनु वो policy अनु वो थोड़ा पाए तारे कोई अना बामा है क्या मतलब ता COVID patient अमा positive कोई patient अम यार मतलब ता मासे नुमे तरा मरीनी थम्बो मतुंग दा treatment पीरो मतुंग दा मासे यम कन्ना ना बन तरफ मागी symptom है इधर लाइहो गुम्बल ले तरफ लोग शोर होने गुम्बा अवाब ले तार गदी mild होई तार गदी non serious case होई तार गदी माक test तो उधर बिदर discharge तो वो नहीं है भी वहाँ लाया अदुगा only serious होई बतु दंग कोई ये नुमित्रा मरनी फार का टेस्ट होगा तो नुमित दुगे within 24 hours दा अनि सुपर टेस्ट होगा ये एंग बदो तौरो है बगी वहाँ हम लावनी ना वजी स्टैंडर्ड पॉपुलेशन जा across the country माय टेस्ट का लोई चना बगी पियोम लावनी अदा इदुदा अकोई की हॉस्पिटल दा चलोई दा बगी केस नुंती केस में हेंगलाई बा लिशिंग होम के मतलब हेंगल पियोम लाग पसे दा कुछ आउट ऑफ प्रोपोर्शन चट पियोम लाग पदु दा मणिपुर लेंगा नसु हेना स्टेप्स लौकर पने लोगी बरा करी वापम थमिंगा सी अनु वाटर ग्लाइस हाइबीबा अखोई बिहेवियर की मतंग से मसी अखोना अइना कन हाइजनिंग बसे WHO ना पीरिबा फुट तरुक लापना मी अमगा लेरगा पोचे लेना जी हाइबसे मसी मेंटेन तौबसे अखोई की पब्लिक दा कितन खंगनिंग बजिंग से पुलिस अमा लागा नंगी जी फुट तरुक फाद्रे फुट तरुक फालु हाइबगी सिगी दरकार लेबसे मसी पब्लिक ना तोहन बिगनु सिनी हाइबती बिहेवियर जी सेल्फ रिस्पांसिबिलिटी या मथौ ताय अखोना होय लेंगाक ता मतम खुदि टाइशन बे यादबा अदुम सिचुएशन सु कया ले हाइतारे अदा आइना पाखचबसे अखोई जी मची दा लूडो सानबा मची दा गैम्बलिंग तौबा आइदी क्वा लुपा कुन कुंथ्रा पीरे लेनबगी सिगी कल्चर अमा याम चाउ लेबसे मसी तोकपसिना अखोई दा करी काननी हाइदे अखोई खुनाई गे मचत अमा सागतपदा काने अनि सुबदा खुनाई गे इकोनॉमी कनबदसु याम काने खुदमना आइना क्वा चाबदा लुपा कुंदेन कुंथ्रा सिनगदबदो आई यांगां दु यरुम लेबिरगदि यांगां हेल्दी ओइने अदना सुगुंबा यामदि चंबा मानबा अदुगा अखोई खुनाई लेदि थवोइदबा मसी के थवोइदबसे हुजी अमेरिका दा अखोइना हाइनरिबा नत्र सिंगापुर दा नत्रगना कोरिया दा नत्रगना जापान दा मी जिंगजी ज्ञान ताई भाप ताई जी केम नतेबा मखोई सिगे लेवल से लाला चखरेबा अदना सिगे लेवल लानसी हारगदी अखोई ना मीडिया दा हाइबसे मियामनसु इनबीबा अखोई हाइजरिबा अखोइनसु थबोइना पांगथोकपा राज नाबिबा मीडिया सिंग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी प्रिंट भी है नत्रगा कोई की इंटरनेट है न्यू मीडिया है हारी मैम से जॉब दबा पाई दबा मफ मैम ले है कोई मणिपुर की पॉपुलेशन मैम ले ngasi amara maduna makoi da information soi da yor mani masi na chumi ding tor ko le ga do ga khang da su मैम ले mani masi zo aina dum khaija buduni ngai gi media channel khara da fut ahum haibi kharam dana fut taru haibi si so amoram da hadi fit taru si yam nem ba yam lik pa distance amani ko adugum basu phajana koina khangbiraga aduga radio si su yam afaba mechanism amni hainari sini aduga khabar su kari so adu loina lakani adubo luri badi information yamna pi da bagi mande ne khanbada information je phangna in bagi haina bi laitaba ama khak so ekhoi de yawbo male masi ekhoi gi kunai ji character om do male adu basi character ji ekhoi gi oijarabni na ekhoi ji semdok pina ba ekhoi gi thau oibni na ekhoi amaga phajana bhap tamina ba changi habjima behavior matang da I want to appeal si public si yam gyan taum changi habje hannan na koi haijari adubo masi toidona ekhoi uba phangda ba ji yam laibak thibani haibitare sima हौजे राजना हंगिबा क्वेश्चन दु अतोपा मदा स्टैंडर्ड पॉपुलेशन नि मतंग मैम सतोसिन तौराबनी ना हौजे से आइना ngasa हाइजबा इन्फॉर्मेशन दु मखा ताबदा कोगी मणिपुर की चीफ सेक्रेटरी नंगारंग पीबा प्रेस कॉन्फ्रेंस अमसु ngasi इंडियन एक्सप्रेस से यावबनी मागी कनो से दो मणिपुर हौजे
92 institutional quarantine center leire na mahakna haibiri aduga mi lising ahumga chani ga kun manga muk thamba ngamgani hairi adri hendotna chama ga kun namas stand by the leire hairi haibiri quarantine center se facilities aina masida laksani se ai koina uzabada MLA kendra kharagi MLA kharanadi aigi mi lawrani na bus thaba ure aduga aigi area da quarantine center facility leire haina claim do buzu leire aduba MLA humfu lebi MLA humfu na hairak padi natti ado aina laksening bazing asagi akoina pakhachari bana asagi laingang na coordination ma tawbi mami budi khaka taba hore ngarangi akoi ge facility masting jing ju seng na hardi makoi ge MLA sing na pirak pa facilities yaw ngani na khali hai tare ado aina khanjabada aina pakhali bazina kaino da MLA kharana di akoi ge kendra da quarantine center lei hai da bus yawri hai ba ado ragati kendra specific oina quarantine center si lei khraga lei hau da ba kendra sing ge miyam da karigumba chayena ba pen da ba tholakadra hai bagi chingna basi lei ba kudum MLA ki activities ya amana yang wang basi lei amana khara name basi lei hai ba ado activity name wang basi di miyo bini khena ba ta bani khena ba lei ba si lai ngang na mien changaga masi coordination phajana tawraga si kendra si di harakti makoi na kamai to buja no hai base ado ba aina khanbada kendra ma ki MLA amana hai gi bada ai khoi gi sita dia to ba kendra gi mi so koi logani haina hai gi buju tai ado su yam phajaba gesture amani ado bo aina lakchaning basi akoina mapan gi mi lau chatpa matamda kendra gi MLA sing na lor initiatives yamna di phajaraga masi machen makai ona torok padri confusion tholaka dablai khudamon haigana aigi leimina room me to chagraga aigi leimina ba aina aigi kendra gi lau balak tin lai hobagi phibam bau thengna naragadi akoi angang sing de yamna traumatic oi ba akoi gi mai wakhal hakchang thawai de yam nuai taba leigedaba lam lei haitare adana aina kanna thangachning basi ngasai gi mi je lakado ba soiden leire aduga atopa lam jingina ju mi jingi chalaning ye ba kari gi no haiba kandadi makoi state ta liability moi re ba polum ma ju oi re ba adana aji polum ji oi dana bi dam ta tasena di masi moi ju chalaning ye nakoi state na care loser ba dune na farado mali hai basi sengna adumak ain khabda phongna haina tragasu loan ma mi tai haib tai atopa ma dana masa gi landlord aidi yumbu oi basi na ju noi bus bhara pirege noi chalo haidana haidana adugumba pressure pibusu lei maramdi hostel warden sina puba thamang ngamdabe wakal khalakpa aledi yumbu sina talakpa siguma mayam je leibune na khoi angang singsi natrai chinau singsi mapan leiba mayam se lakadabagi possibilities yam sangna lei karigino haiba taragadi aikhoina mi lising aina tajabada nifu ga khara hena register tawi hai aduga kunthra tareti yum thoni haibe wafum ju lei sipuna magsi yenga aikhoi laingakna Manipur gi political will lama puthok piraga standard population ji porakla matung de yam lakadaba yahu ji karino wafum ji karino agada makhoi singi marakta lok lai hoto ba mi cham yaw men khalase aduga masing ju yam men khalase adu ragadi ai khoi da lugada ba jinga chi ma ji covid ki ra natra bra haiba gi wakhalo nam du chingna ba kyam lak toine ba aduna quarantine center sing ji da khutak ta test to ba di samna ha da khoi doctor sing na ina sum tajab da no ma dai khoi test to ji chama makti yow bangam de yang wana chama yowi haiba male adu ragadi khoi na mi lising ji ahum mari sum nini humni khuni chang pa matam dadi hairo mi sing test to ba ja choba protocol gi shum la ka do balai haidare aduna kari gum dai ko na test to we wafum ji la pasina test to dra ka di mu public outcry la ka da test to dan thadure na adu ri ke dorni sai gi manipur khunai dong cham na ba thola kan de ke dorni ai akhoi lai ba facilities na lai ba hapchal ai ba mi sing si ge sai gi ma gi store ji chalak ta tar ga di mai lai pham ji chalak ta ba tar ga di hai ba aduna tension na haijara ba da ai koi lai kai da le quarantine center ji gi apha ba ji lai kiningai ubsu lei ba sai gi lai kai da le ram ni sai yum nak na ba de gi haidu hajin torok pa ai manipur government na adu loina hekta lai kai guring chala yengchin ba ngam da ba matang club organization haija bani ma ko voluntary service ni ada sugum ba yamna professional oi da ba ya da ba matang khara la ka do mali adu aina sigi round sida ina haning ba si manipur gi market su decentralized to view aduga manipur gi health care su decentralized to view adu imphal khaktang rims amu jennings covid lying ba yaroi hainai khanjai akoi district hospital primary health center da su yam activate to ba changi adu yaraga di manipur da ventilators di district su yohon bio adu yaraga di manipur gi ventilator amadi akoi gi CPAP ga haidana akoi gi non invasive ai nang khanau hutraga su na tolom de ki dum thajalaga treatment to bu Spain amasung England da yam kan to hai masina maman ju khara hongi hai CPAP hairiba sigumba khulai sing ju akhang hai sing tana biraga
ꯃꯁꯤ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯒ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯈꯔ ꯍꯣꯡꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯤꯅꯕꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯦꯔꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯩ Okay, preparation ya mathok tari decentralized to bapo hiram yes market and health yes market and health se da maru in the decentralized to gi aduga regulations e yes government na yengshin biba not in the private hands yes okay government yengshin biba regulate to ba koi relaxation pi ge ha tar ga so regulate tom tar dinga si situation se leram da basu ai okay aro ga point thambi ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯤꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯨꯗ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯃꯇꯪ ꯑꯩ ꯁꯕꯃꯤꯠ ꯇꯧꯖꯍꯧꯒꯦ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯐꯥꯎꯗꯅꯤ ꯃꯣꯏ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯋꯥꯡꯃꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯜꯀꯇꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯈꯔ ꯃꯥ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥꯕꯟ ꯌꯥꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕꯤ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯈꯣꯠꯄ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕ ꯂꯧꯕ ꯆꯠꯄꯩ ꯂꯧ ꯑꯗ ꯕꯜꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯅ through train da laktu through train da lakadꯣꯏꯁꯤꯗꯤ ꯕꯜꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯗ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ MLA ꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯥꯏꯟ ꯇꯧꯕꯒꯤ center to poti khaidok khiba targa ꯂꯥꯛꯄ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯥꯏꯟꯁꯤꯁꯨ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯥꯏꯟꯁꯤꯁꯨ ꯄꯨꯁꯤꯟꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯛꯏꯁꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯃꯣꯏ ꯄꯣꯔꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯅꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯗꯣꯔꯤꯕꯁꯤ ꯒꯃꯦꯟꯅ ꯄꯨꯂꯞ ꯍꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯋꯥꯏꯁꯀꯤ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯩ ꯂꯩꯔꯣꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯕꯁꯇ ꯂꯧꯕ ꯆꯠꯀꯗꯣꯔꯤꯕꯁꯤꯒꯤ ꯚꯔꯥꯁꯤꯁꯨ ꯏꯚꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯂꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗꯒꯤꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯌꯧꯔꯛꯄ ꯐꯥꯎꯁꯦ ꯖꯤꯔꯤ ꯇꯨ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯐꯥꯎꯁꯤꯁꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯌꯥꯔꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯗꯥꯏꯇ ꯑꯃꯈꯛ ꯂꯧꯔꯒ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯖ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯧꯍꯥꯇꯤꯗ ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯁꯤꯜꯆꯔꯗ ꯏꯚꯟ ꯀꯜꯀꯇꯥ ꯐꯥꯎꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯒꯤ ꯕ꯭ꯔꯤꯟꯗꯥꯕꯣꯟ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯅꯕꯗꯤꯞꯀꯤ ꯈꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯂꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯣꯜ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯑꯩꯅ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯑꯃꯈꯛ ꯄꯤꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯕꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤꯁꯨ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯇꯤꯚ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯔꯇꯤꯁ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯁꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯇꯤꯚ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯟꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯗꯦꯗ ꯄꯤꯄꯜ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯥꯏꯟ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯅꯦꯜ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯥꯏꯟꯗꯒꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯥꯏꯟ ꯍꯣꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯔꯦꯟꯇꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯨ ꯊꯝꯃꯀꯥꯟꯗ ꯀꯝꯄꯜꯁꯔꯤ ꯇꯦꯁ ꯇꯧꯅꯅꯕ ꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯅꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯖꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ N ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯆꯤꯌꯥꯔꯃꯦꯟꯁꯤꯞ ꯃꯈꯥꯗ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞ ꯑꯃ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯛꯁꯟ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ ꯀooperation ꯄꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯄꯤꯜꯗꯨꯃꯈꯛ okay ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯅ cooperation pi mathok tai adubu lengaki yam chawba role ama leri lengana role lobusu lobiri adubu maru oina sidagi covid se koi fight tawge sidagi mai pakke natraga masi namtharaga sakya haiba targadi lengana namasida regulate tawbiba mathok tai adugo jik lakadoriba koigi stranded population lak matamna miyamna yamna kinariba mi pairiba sisu mi paida mathok tai adugo masi mi paidana ba aduga koina koida leigadaba education leigadaba awareness mayam se lehna honabada lengana hena chawba thodang lo mathok tai koi kudimaki responsibility roles leijaba targa su mayam punna hona biba targa su masi spearhead to gada motivate to gada time again ai tare anjana oftenly frequently to gada silenga ni haibagi wafam duma thamjarga madu leira matung da koi green zone gi masai relaxation mayam se enjoy to ngam dune du green zone lei matam da relaxation pir ke hata gadi lenga na su regulation to hobam de mathok tai dukan hange hata ga su dukan loina hangan da bida masi odd number even number da hangom targadi koi mayam chaotic or masu aram da ba yar mai to mi thola khata ba su odd number even number magi pokpagi chahi si kogi odd number ga na mandi da thola khata ba even number ga na tuesday thola khata ne haram targadi koi mi si amukta da loi thok pasi thom da na yamna lanna yamna laina koi dum ngasi si chatok chasin tarom dana koi phangam thok po sai su phangam ne duga sigi matung tarak pada hangdor kuma tam mayam pulap chagung na bagi pulap omjen bagi storm to bagi poram lai se koi nahange sang lo ga no mani ne hangdor matam mayam thomjalak tab ne nungti khara sum pangan lai tar gadi koi amato thomjaloi habagi wapam lai marabudana so at lenga gi am chauba regulation amadi mamita bra habagi wapam ni miyam gi responsibility chauna lai miyam gi responsibility yaudana laina se fight to bunga mo habagi no tanga si mano ni thamse mata chalu sinjarge ngse tharam se da Chidananda amadi Raj Nongthombam lebek tunga si thamsi utawa pikipa amadi mapung hangdam to zani mapu amukana tha so from cherry appreciate you joining masring asigi manu honge tharom asigi edition segram to bibage ko kan birpe yagane ko mail id impactvnews@gmail.com natraga ko Facebook page www.facebook.com/impactvmanipur da join to birka comment amadi feedback tha birpe yagane well ladies and gentlemen thank you so much for joining us from the other side of the screen until next time this is Raj Nongthombam signing off kurumjai